اما هنا کی بحثا ججنه بکن خلق روز آوای کردستان بری ججنه شکر ججنه دکرین به تایبتی جبو زاروکان یعنی جلو برگن نول خود کرن زاروکان کیفت کرن خو ند کت جاوین زاروکان به تایبتی دشوا ججنه ده ام همو ویرنگی بون مثلا هر کس لوی داره دما کد بو ججن خوش بونه براستی ما باور ند کر سبه ببا و ام رابن و کنجی نول خو کنو لمالان بگرن و شکر ببنو یعنی کیفک بون ای سال ولاتیج گرانیا کرینا شکر ججنه دلگرانن ولاتیه که حسک دبیجه سال در باسپوی انک تشت ارزان بون لحر کده چه هر تشت بهاتر دبه دکاندار جی دبیجه به کیف خود تشتال بهات کن دکاندار اک جی دیار دکه که بره خلق هر همو جورین مثلا دچونه دکانه چقدر شکلی جورین شکران هبون دکرین کیلو یک دکرین 2 کیلو دکرین لی او دکاندار دبیجه زیده کسی که دچونه دکانوی کیلو یک شکر دکرن یعنی هری زیده لگلک نیف کیلو یک رب کیلو یک شکر دکرن بازارێکی باژارê Hesekê ya Rojavayê Kurdistanê. Welatî amadekariyên xwe ji bo cejna Remezanê dikin, şekir û pêdiviyên cejnê dikirin. Welatî gazinda giranbûna şekirê cejnê dikin. Welatiyeke Hesekê dibêje nirxê kelûpelan li hemû cihan newek heve. Sala borî ji îsal baştir bû. السوق زحمة توي ام زحمتيه قالك تبين وقالك ما بتعددتي جينا بوهاد فلوسن جينا ارزاد فلوسن مارا كفلت بمارا عيال بفضيت درنا صارت هنجي صار شتر بو قالك شكر بوهاي جينا بيب چميد جينا بيب پنجي جينا بيب 25 جينا بيب 60 جانا دبيب سهي باوري Welatiyekî Hesekê ji Rûdawê re dibêje ji bo cejna Remezanê ji bo her malbatekê herî kêm 2 milyon lîreyên Sûrî pêwîstin heta ku bikaribin şekirê cejnê û cilûbergan ji bo zarokê xwe bikirin. Di bazarên Rojavayê Kurdistanê de nirxê yek kîloya şekirê cejnê yê herî erzan bi 20,000 lîreyên Sûriye ku dike zêdetirî 2 dolar û nîvan. Dikandarek dibêje ji ber giraniyê xelkî kêm şekirê cejnê dikirin. هلا بالنسبة للأسعار في عندك أسعار أولي أحسن من هلا. د دربارên nirxan de berê nirx ji niha baştir bû. Di vê cejnê de nirx bûne 2 qat û xelk kêm şekir dibe. Berê kesek dihat ji her cûreyekê 2 kîlo dibirin. Niha tê kîloyekiyan kêmtir dibe. Sala borî dolar bi 3,000 lîreyên Sûrî bû. Niha 2 qat zêde bûye û li sînorê 8,000 e. Ji ber wê yekê nirx bilind bûne. صار هلا بشي بحدود ال 8000. Li gorî welatiyên Hesekê bi nêzîkbûna cejna Remezanê ne tenê nirxê şekirê cejnê giran bûne, lê nirxê goşt, mirîşk û gelek kelûpelên din jî bilind bûne. Daxwaz dikin rêveberiya Xweser çareseriyekê ji rewşê re bibîne.